12,500 delegat minn madwar l-erba' tirjieħ tad-dinja jinsabu f'Malta għal Summit Internazzjonali tal-iGaming, magħruf aħjar bħala Sigma u li qed jitlaqqa fiċ-ċentru tal-konferenzi f'Taqali. Dawn l-esperti tal-gaming u tal-ekonomija diġitali qed jiltaqgħu f'pajjiżna l-5 sena u matul din il-fiera qegħdin jieħdu sehem aktar minn 400 eżebitur u aktar minn 200 kelliem. Il-parteċipazzjoni ta' dawn l-imħuħ hija turija ċara tal-passi li pajjiżna qed jagħmel f'dan il-qasam. L-uffiċjal kap operattiv tal-kumpanija Ghana 8 Coin Limited, Juliette Edelston, qalet li f'pajjiżna sabu iżjed minn dak li stennew. Tgħid li l-aqwa deċiżjoni li ħadet il-kumpanija kienet li investit f'pajjiżna. It's really the only place in the world that we could decide on. What we didn't know before coming here was just how welcoming Malta would be to our ideas and our company, even though it was something completely culturally outside to what they were used to. So all in all, it's been the best decision we've made as a company yet. Gemma Edwards mill-kumpanija Geek tgħid li dak li kisbet Malta fis-setturi tal-ekonomija diġitali u l-iGaming fost oħrajn u sostenibbli. For example, Gig, we're continuing to invest in our people, in Maltese people and other people that come from all over the world to here and continuously attracting talent to Gig and to Malta. Din hija l-ewwel darba li l-konferenza qed tittella fuq skala dinjija kif jgħid is-sur Eman Pulis il-fundatur ewlieni ta' dan is-summit. Sigma bdiet bħala event nazzjonali, saret event Ewropea, kellna ħafna delegati jiġu mill-Ewropa u dis-sena għall-ewwel darba nistgħu nsejħu l-event mondjali. Għandna ħafna delegati ġejjin mill-Asja, ħafna delegati ġejjin mill-Amerika, mis-suq Latin Amerikan. Event mondjali li ċertament ser issaħħaħ il-settur f'Malta u d-domanda l-liċenzji f'Malta. Il-ftuħ tas-summit kien indirizzat mill-Prim Ministru Joseph Muscat li stqarr li Malta hija ċentru ta' eċċellenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' gaming u ekonomija diġitali. Qal li llum is-settur differenti minn kif kien 10 snin ilu hekk kif inbidel u ddiversifika l-attivitajiet tiegħu. Il-Prim Ministru qal li snin li ġejjin is-settur tal-iGaming mistenni jkompli jikber permezz ta' inizjattivi u sinerġiji ġodda. Il-Prim Ministru Muscat kellem ukoll dwar is-settur tal-video gaming u nota li din hija industrija li qed tħalli aktar minn $78 biljun madwar id-dinja u li qed tikber b'mod kontinwu. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Xkembri qal kif bħalissa f'pajjiżna hawn 300 kumpanija tal-gaming li qed ifittxu li jimlew aktar minn 760 post tax-xogħol vaganti.